Kalau long kibrau hari ri jom. Oh ki pai ba be kon ke nongilan jogo voice of people party. Ni syapten habu ki pai jaga jingong jiman jogo jala jongi. Baka I kubo kalong konta. Naman ilalang jak yogle. Oh ka jak ko ne shogo patbon. Ka gospel ru ni atip jaga jak ko ne jongi. Kon ka jak ko ne atip le. Ka jak ko ne ka bakren ya ka hok ka shikantin. Kajak penriu tip kur tip kha, kajak penriu kabar tip riu tip lay. Mereka itu berjalan mentah. I kemudian dorok yang bakum kita, ki jinglong, ki berjana, ki jinglong, ki bapaka, ki jinglong, ki nilai yok, ki jingjaro. Mereka brave one sekali kali kejongi. Pai babe, kau voice of the people party, kami ya kabar le ayu. Ya kaban warna kita synsharkhadar kaba kapkon kan nongshynshar pandai kata kaba ngidon kan kerke hagi ni kesi kepon pandai sokben pandai ke MP election ngilai supaya ba amban penbit amban korat ngilai sekejap jangkau ban keren yang ni disisa pandai nama kata upaya ba akhir life negi life penriu konsulsi kira yang ni kita, namun yang kita kisah tuli macam yang makiru, mulai dalam makiru ipat kita, kepada si barang yang semua kita banyak banyak sekali dijaka, yang semua banyak ini jauh dari, agar kita nak election nanti serpat, yang don kedua ketika tertin, nama mereka, kepai bak kalian sodom, lembaga social media, kalian ini Kono bagi taki nongilam juga voice of the people party ki nongilam ki kono samat hapo assembly kelai samat kiyen pankren ya ke sisa pat upai ba ugi pakawai kemat bagi nongilam jongi kela ki kren nado present lomba jongi ibadan mela basaiman pat kentok iba bright stawel marbanja Balabat nongron ba hemspur kalpran man bakiyeng kiyeng nagamanta kari bat kacang pelio ye kren wade ke issue jonga garu helsu nei ko sosi kalom namal bagim don hakabo borsin yaki mat ki bagi warna ki bread sekendong nei compare aran ko bor yaki ke baro ko ki pai babe kan sa point ko bor ada bernamdan kanu ketinggalan tertir, patkum kinongilam, idon kata kejingkraman kebaskan, pakai sampai ke bor kau kipai babe, pakai yui ya ke synsharkhadar, kabar kakun kan nongshynshar hari kejengah ke kejongi, pada hanta ken pangin sai iru, ya kata ke buram kejong oblay berblay bersisa, obang ni kau kejang oblay ni tu yai paikmat, pada dia kenti. Kaya ka piale pat kaya ka klen sodom kibreu kion ngilan tuai ni syak jit naman penyidan kau ni ka jingkala pat kata ka jingkala kalastan akan di MP election pat nangnya sakmat yem don ka nuga di alaken one ka MDC election one ka MLA election nam artatin pat ngem artatin bakal lama ka jangupra kan kawe kombak ka kawe akan di MP election tambah balok tak kasih nak pergi patah. Namun nyete kemudian kata berkuasa siapa yang don batai jadi. Mereka yang pergi don kalong kemensim semua kata kau donor kau baik kecil berkat kuasa. Panle nagamta kalawe kuasaan jongi ko dikti jongi. Paiba kau semua kalong hati dikti kalau Kelairu ada social media. Agak kau parti kejongi, kata kau survival of the people party. Kalau kau parti kau itu dengan election commission, pakai dekat state recognized party. Kau parti kejongi, kau dekat parti tang dekat kalian kasih jantia. Dekat parti kau kuat banyak tentukan. Jadi perlu pergi kejongi, ini perlu karu kejongi. Namar kumkin nongyalam juga parti ngem juklet jika dikawe baga por baga sarkar asam adis nem kiba mensyua
Aga por ni ha hanya ding synsharkhadar dengan sarkhadar sam. Kay baga sarkhadar sam kalau purle. Kalau mud penuh juga jaga ketian asmis. Ki jaga pray ke jongi, pada ki jaga pray ke jongi. But kay kabaja, penuh kalau but ikasi jantia. Nilai yang nanti kawin, nilai yang kawin. Pan persya yang ada jengku.